Adafo me da se so dia mabimra wo donti ena nne odifo metu anamo kwantintin na mabo abrimam mabo abrimam na wo hwe me se we se den na papa kita mi ni se Ghana for meka sofo na kita nsa won nsam ai mami kita hia 30 bio Bible no Numbers chapter 28 verse 7 nyame ma Moses hwie nsa unim nyansa tin Nyankopon unim nyansa tin Nyankopon sai bia Psalm 75 verse 1 to 10 Onyankopon na di kan nsa gu fam tie ne ye adofo wanu mun nsam kekenti na mabambu ya mi jai kire but me ma mu mabam mekoso akomanim ni obetie me banyansafo ne tie sa nyansa kasa wi akwadwofo ne agimi fo ne kuntunto sabe entie me masam because utie abanya problem me ba to was ade agira hai me ba to me papa bia me ma bi bia o hwe me jibibi free we mu na so nyansa we ya be friend se ntombe wadi so de e wa dwene se ye de to hye but me so me be kirew e ya kye de odomfo Nyankopon Abraham Nyankopon osurusuru mu hine no o de akye be na asase gitum sapa ne me be kare no kore enti me de me krato so se me nya no kwa na me kiri abasam enyiri wo ho de ne owu ho de a ene amane so bo ho na katua so bo ho ne ame ye nyina no eye abrabo pa be yesu so ama memba enye papa so a ebe ma memba edimpa eye se ahunya na wo dimpa asumdwe talks ma me tie me did the prophet akwasi atwi me da sa for God's Revelation ministry no me wa bele kuma agape William Street aso da na yesi pepe fa ya to ties ya she glass no eho me na me wo onyame nsi anam me ma ne ya wadwene se Bible nko a kwasi bro ni na de baaye nti we mi na ya twa achi ya yempe odofoti wa boka ade uba akusku to bo asema me hwie nsa mo soro ni asase wate to wo asema me hwie nsa ehwie nsa hwie nsa unnim nti o kan Jeremiah 35 verse 1 to 10 Onyankopon ma kwan asuma Jeremiah so onfa nsafo ngukuram emfa ko rakap fie no mfa nkura sisi wam no nsa na wani nche ma me tie watu kwan enso woda so eto hwe so ma me woda so ti obi dem uvize papa wa ho okay nka Bible no ko se tie ha o tie die wadwi mu no nse me o se ya ja aka kire se rakap se ya me no nsa ya me nya hwe ya me ntu kwan ya me nya bobituro na ya tena se ache me pa che nyini chasi ka nim no eye nyini hunu eye annoyance anointed without no money is annoyance me ba che obehwa na wa share video no wa comment no wa tintim me ba fantom akosi me share ani de beti medi no kura to me ne wontam because me masasi ni wo so asasi ni me se me pese me bo me dia popai na ma be twantom me ade asin wuda ade asin twada aye di no kura we your friend talk through dia onipa ni onipa ntemasem me hu ba bi ya brempon ya ketachie hia ye de no kura ye enti me mfa de santi we na de ya opani ye se me gu asensa na mama kwa na me kire wa wo de ya atwuma na tinyama ne ya me pese be kire no ayeyi enti osoro ye kire won sa asase wo de ani ebia e friend ntoma ya me gina asem fa ya no fa emfa kire tie for the say na tie enti ya siro makwan awoma mo brother so ye hwe nsa mo makwan ne ye kire ya ma ne kitikiti ya ma na ho ya ma ne ntokwa ya be ya bana so be mu wo mo tie asase we so wo gina hai wo tumi bi ko ye dware ku so sunsum so ya adwuma ma fie we ni hia da na nya so be na nya kwatenti wo be se piao waze mi ho adwiri arafo afetie me ya kantom ma obi anum si yedi sihye na yedi sihye no nso enya saa keke na pa twatie wa boka de wo baba akọ secondary school na abrantie bia sebe ni tibon koso no de sikaye 10 cedi e de dada wo ba no
osimi nya na chidi na maame nsuru gujam me ka maame ni tonkobi wo na me na wo kasa wo a wo hwe o tonkobi akwala ni tusa na akwahye ne ho wo be hu no de unwanted criminal pregnancy no de abrew unwanted criminal pregnancy no de abrew afena wo wahwe ba pepa dwonso a ma obana nyini no no wasa de dwonso abehye wachiri na akwara no wo papa wanya maame ho ade wo so akọ de abrew maame no papa se ono so yanyere ho ade how dare you akwasi mi wa ha I am here to teach you. Listen and listen good. Maame be pa choti ade ba ku se na fatu ho kodua da sia na pa me kira meja bi wom wonya smart nseme na wakose no me mfa ne abeka Ghana for the kasa ani na wie ende oba at Ghana osua Britain overhead ho asem osua overhead ho asem Ghana adomi bridge kura onim we na se teacher fo kire o school no mu se eyade papa ye nchiri man ajapade wo di jaen ye nananom no ya ancestors we awonyimi so mkofa ba afetie fatu dia na se na pakoto se kai na ba frodi fo akwasi atwi wo se papa me de nya wona mo bi se ye papa bono ma na me nya ne kasa ntem afa pato dia asante ko sua beto so awa asiese na wa fra branches hey Kofi wodi me ba achi ama na boko ade a me pese me ba ne beye madaachi oye ewura pa e de mame amadu fie saw fra mi amede ba ko no ka ho ye won sama ba kan bia na se wo kan wie pempa cho pagya se kan no na fato asante ko sua ne aba we mamu nchamienu afa wi atie me empere ho tio makatso sade ba ko bi wo ho a wo de beba wo de wa ba ba yo na ta de beba dua na se e ho na odu ho a be frɛ me so di for me serew maba kasa me ho na ma kire wade ade o ba ba yo na ta de be ye wase wo ye wie pɛ mpa cha obefi abrante ni dam aba fie se duro bi ya kikire ne bi ya beti wona ni so na won sa ka ba ba yo wo mpa wi frodi fo akwasi adwi afa ma me fo wa ko nka ho wo de o se nto ma twi a etimi nya hwe mo de Ghana fo etimi nya hwe entimi nya hwe wakọ court watwe manso saa o de asase so abai one court de ne manso emu nte obi se papa de na o de okita ensan won sem kam ko kita crazy ya de gu kaniem petro de gu kam dese ya de gu kam amamara so nie mese amamara de dai enie osofu mi ntwa amamara ho ko kambro ni de maka me mamu de na ma kyerɛkyerɛ me mamu de na de aye adwuma onyame sunsum nka ho wate dimachi na like Attention TV subscribe etoma pushi na ye ni yie na ti asese se wumpau odifo I am still the world champion the title I am holding call to now wo kono o me tie me ana pasora na pahema ende odi Fanta ana Coke ena eba what the Fanta ana Coke ena eba ha. You want to win your case? Wow, with him for pen and paper. For me now, let's say me now is 0543 41 91 60 60 0553 40 14 62. Once me the DJ neka, me person wa bambu, me wade and yes say. Me ya bosom nsia me nye 9 months me ya premature ya wo me ya wo me tu adwaye chi ene ya de nyama kekere me ho ya de brode aba na kekere me ene ma benyinti me osunsun me kitatumi the archangel primer ya ka primer be ka sama frɛ bosom me frɛ bosom jimi ahamba mbetwa moja aha me ba mbetwa moja wa kire ma de aga na fo mo mfa ya mo de nti abrofo na be da da eje pade de kɔ wo mu wiye goat aji abosom nam de ko Philadelphia no mo practice akom no ho enhua nyansa
asofo nka no kora me de meka oba yare awo soro yare aka no hunu nyansa sa ha na ade ne beba soro yare aka na mane toje ma ne hu nyina hyehye ye ka wo se dan mame nkyere court di ni wi meka soro yare ne ho asem wate mame me di ni pachi a wa hwa ne nyame de aduam me nkyere mama ni pa ya nkoa na mama ni pa ya mobo me ntiase me sori na ma kyere kyere afetie wa ba na pa na me se wo de coke ana fanta na de aba na pa me pa cho famia saba aba bie enu ano fagu ase na lawyer oti adwam a okita case judge oti adwam oba na petututu nka so bia no oba bie coke mienu no egu fam na ka wasem wi a bie coke no ba ko fa uhuru wanim anso kwa court no mama okwa ye bedi case na mawu case ni ye bedi amawo na obafa no smooth meja ba ko ene ye ofre me a mekere afetie me obi se sofo me ba na esoro yade aka no watoje mu akyese na me nsuru mu nsem me duo na me be ka na me nsuru me ya kane ne yade tire me dware nkoda ko tire na odi dwane akoda na esoro yade aka no ma me ko pensu etene na fa bra due yase bra na petututu oba fa wahwie nsa na be hwie ku kasa afei fashi ase na mansuo ni wo fra me mama nkyere wade wase me kyere wade wase wi a oba be fa nsuo na nwumere boko na ade akodware akwara ne nansa na twere yade ne firi ne so se yesunsum nko ade a na se ade yesu otumi dia ene ne okitam ne sabagene me dia ne prophet eruka kwasi antwi me se me da so for God's Revelation minister no e brada na pa ye empire e pa to tini ya wada metena se kwasi ada anointing service e pa to hwehwe ma kira kwa wate ba bia aboa pese o se kwan wa mekoma kodidi na mabada ba bia wo bia foka bra e brada ba hwehwe kwasi ada ba hwehwe untua consultation fee odi ade so baba ba ka che for say papa me wo case papa me bayare papa boa me sorry na masu na mayo ntie ne nipa baka se sofo akoti tansa de gogo ezedi o yusu tumi bi ona ade tumi ma na me yusu tumi ana me ko ya me ana baje me wo fa ne gina ho ode ko so agi mi ho na ma ma ho kwa ma ya kire kire na mfa onya me ne wontena osoro muwa osoro nya wiye osoro ya no kwafo osoro tumi ti ebere ko we eye bebre awo awo we awo me say dai awo ya fa bi free ha na brinti ya se metama ya so na wa pa awo a enye ye doctor for say we need problem bia doctor for na e kan wo se maami we need problem bia ko twa brode ha ban ana fa tututu baba to asna fa oto fatena so na ba so de hwese na babo se wa wode na dane awode na be dane ade bi ho fra me mama kan kire awode de be dane edane pe ko ma okunu enwewo ko ma okunu enwewo ompe na apadan onya me sunzum nga ho onye oyiye ko so di machi na share na mu comment TikTok page ay attention TikTok page ko na ko share program no ko like na push intie ni obi ka onya me ka ho wa wo hwe na wo share onya me be hira me da se bye bye.